bersyukur nak Islam jong unongsan Hima. Wat la ka jingyong vote nga banta ki election Lok Sabha kala sedang naduk ko por Baje menstem menta ka sengi ka sautrik ujleo arajar arfusau pinban ke election commission kat patla ban peni ki kertong ki bajab ne ki constituency ba pher like no tangkat to kat ni Tylli tar Haduh ka Baje janme na kisan spa sa pulai Tylli ki constituency ki badan keleng ki jilla jongkari India ki kertong ki bala job kat kum ke jingya tho ke election commission ki dang penlong tang ha ki ar spa lai pusau Tylli ki constituency kat baha ki lai spa khandai Tylli pat ki constituency lapan I baka jingyo vote kadang yaaj ha ka baki sengsan perthei bat ki kertong ki dang shutam iwei Haduh menta lapan I baga BJP kala job haki shis pa arpu ar Tylli ki constituency ke Kongres san pulai Tylli ke Samajwadi Party khan re Tylli ke All India Trinamool Congress re Tylli ke Dravida Munetra Kazagam ke Janata Dal United ke Communist Party of India Marxist bat ke Aam Aadmi Party ki job marlai Tylli ke Telugu Desam Shiv Sena Udhav Balasaheb Thackeray Shiv Sena bat ke Janata Dal Secular mar Tylli ki kertong shimet na ki Tylli ki constituency bat bon Tylli ki seng ki badang job tang mar iwei ke election commission kalapan iru iki sang san perthei ki badang tam ha ke jingyo vote ki bakin thop de ke BJP ha ki shispa khat pran Tylli ki constituency ke Congress ha ki sapo hendre Tylli ke Samajwadi Party ha ki arpu wei Tylli All India Trinamool Congress haki arpu lai Tylli ke Dravida Munetra Kazagam haki khat khandai Tylli bat kiwei ki sengsan perthei